gavana. Ajoyo nifanane nawe, nifanane nawe. Ndamugeithia rĩngĩ andũ aitũ mũrĩega rĩngĩ. Ndĩrenda kwaria ndagĩka 2 njĩte deputy governor nĩgetha tũgeithie na twĩtĩre mũgeni witũ. Ithe mũtigeteire mũthuri wĩtwo Rigathĩ atwarĩrie kana nĩ mũnogire nĩ mũrengaregire mwaki. Matana hoye, kanisa la PCA hoye. Wacha nisikie shangwe na vigelegele. Your Excellency, allow me to say thank you to you kwa niaba ya watu ya Laikipia na Laikipia East, kanisa ya Wagudhero Parish, kwa sababu ya kutufungulia mwaka na baraka. Asanti kwa kukubali kukuwa mgeni na zaidi kukuja kututia moyo. Siku ya jana tulipoona vile kulifanyika kule Nyeri, hawa wamama walisikia ni kama mioyo zao zimeenda chini. Na nikasikia masimu mingi mkaniambia Waruguru tuhakikishie security iko sawa. Security iko sawa, haiko sawa? Simba anyoroshe asinyoroshe? Munataka wamama wanyenyenyenye ama munataka itungati? Mukwenda atimie igwa yako mohenagia ka mukwenda andu maramwiroro ama? Twarie makaro tie kwaria. Nĩ mwateire njĩra handũ? Githĩ ndiokire kũrĩ inyuĩ mũkehenio nĩ wambĩrĩrĩki inyuĩ? Mwenderio propaganda mũgĩthĩnja ng'ombe ĩrĩa mwakamaga iria? Nĩguo kana tiguo? Nĩ mũgũthondeka hau mbere? Mtapanga hapo mbele? Hebu nionyesheni kwa mikono kama mnasema tunapanga hapo mbele. Your Excellency, on your maiden visit here, kuna watu walikuja kwa bunge wakasema tumewatuma waweke kura ya yes finance bill na kura ya yes kwa impeachment. Mimi nataka niulize hawa watoto wa Mungu waishie milele. Mulituma Jane Kagiri kwa bunge afukuze Rigathĩ Gachagua? Nemwamutumire? Nemwamuoe gũkũ? Nemwatumire wambĩrĩrĩki Kĩonjũria athiĩ akaimpeach Rigathĩ? Tomere makato tikamere. Mundu wa tusaritire akafuata pesa na tumbo yake. Hapa kwa ground mtu wache tukae na umaskini yetu. Pesa yenu mukule mshibe mukiendanga na kasongo nyumbani. Hapo ni sawa? Ya pili niseme hivi. 2027 tuko kwa hii ground. Senator Kenywa mambo ni ile ile. Na sisi tunajua wale watu ambao wanagoja pale mwisho waanze kutafuta salamu na Mheshimiwa Rigathĩ Gachagua. Mheshimiwa Rigathĩ Gachagua, tunakuomba, tutawaombea na tutawasamehea, lakini we will not forget how they made us feel and how they ridiculed our community before international community and nationally. Kwa hivyo yao watu wenye wameamua kazi yao ni kuita watoto wetu majina. Nimesikia juzi nimeongea maneno ya Mongiki kurudisha Mount Kenya, nikaona watu wanakasirika sana. Kuna mmoja mbunge wetu hapa Laikipia East Gacheri alisimama kwa Inoro akasema Gen Z wametumwa na sisi watu ya Mlima Kenya, na akiuga ciana citone ile roli necio ciaumete Juja igathie kwandamana. Andu acio nĩ ndamũthaitha mwainũka mũkĩruga na mũgĩkomania ngũ andu ta mutumia ucio gwetwo wa Kagiri na Kĩonjũri, na ũngĩ gwetwo wa Cira wa Karani kũrĩa, na ũngĩ wĩta Nyokabi atuĩkaga mũgĩkũyũ wa hĩndĩ ya kura. Gĩkũyũ gĩathira akambia gũtuĩta kabira. Nĩngwenda tũcire cira wao no cirwo wega. Kĩama kĩrĩa tũrathiĩ gũthondeka mũtigatũrehere iguoya. Tũrenda njamba cia atumia na anake mangĩhokerwo ciana citũ na mangĩhokerwo rũciũ rwitũ. Tũrĩa andũ aitũ. Hapo ni sawa? Na mwisho kabisa, development yetu hapa Laikipia East, Your Excellency, tangu hiyo miaka unasikia hiyo mtu anaitwa Kĩbĩrĩrĩki. Barabara umeiona imeraruka kama nguo. Maji hakuna. Kila siku nethimo na ndae irato cia muconoro na gutunyarara. Gotire mundu atarumete Laikipia ĩno. Uyu Kenywa erirwo ati akomaga gwake muciĩ arugagĩrwo nĩ muka. Warogoro ngerwo marĩtwa marĩa ndetirwo matarĩ mega. Hakuna mtu hajafanyiwa maovu na Herode. Tukishuka na Kasongo tunashuka na Maherode na Maherodia wa hapa Laikipia.
Na nikimalizia, Your Excellency Rigathi, hapa Laikipia West umekaribishwa, Laikipia East umekaribishwa, Laikipia North umekaribishwa. Huku ukuje bila uoga. Mainaje gadane na following kiojori ground yake ne athirire wakagirire twamoyanire sugoi ya kihuro kiokou na ithuĩ turauga turi maofa ni goko ground turenda tucoke tucire cira tumenyera tugwaka keke bũrũri witũ. Hau nĩ hega, nĩ mwakena nĩ maũndũ maya ũrĩa mathiĩ, nĩ mũthirire guoya, nĩ mũkũrũgama na mahoya na mũhwere wa rũgũrũ. Ndoka kũrĩ inyuĩ nĩ mũkũnjiũkia tũbange harĩa mbere na Rigathi wa Gachagua. Kiama ni kimwe na nĩngwenda gũkũria mũgathe warũngama haha toa dalili tujue indicator iko left ama iko right, si ni kweli? Na ile siku mheshimiwa anatangaza chama, sisi wote tulio subscribers wa chama ya UDA, we are going to do mass exodus from UDA party. Tunataka hiyo chama tuachie watu wa udaku peke yao. Watu ya udaku ni watu wa kuongezea raia ushuru. Watu wa udaku ni watu ya abduction. Watu ya udaku ni watu wa kupiga mapastas na mabibi zao katika maombi. Kwa hayo mengi na machache, wacha ni mwalike Deputy Governor wa Governor Joshua Wakahora, His Excellency Ruben Kamore. Tumpigie makofi.